Bulisinga sa yote talaga ni singa ni vulang ko ka o Everelli ngai mataka sa matay ni singa ni vula o meye ya bambul trebi kemni ka sarra kan ni sema siko mai na lomo ngale bona MV bongay ko na bongi vina kanikuwa na kenan do na makiti ko na servo na kenan do mitapo di weekenda en dua na servo na kenan tano kenan vagmadala kenan to na matser alangata en bongi vina ka ndaindaye ya be kedar be kan ni sema chikumai na bongi bina nikuwa thabutu na babu bina kale be kemni keda sara na sara chikumai na sema chikumai na buku ni nonda servo en bongi bina ka ndende ronda nikuwa na singa nikuwa na singa tu city mataksa bukelulu ngai singa lo tulevu au sana solital tikweni en duone loma mai ve bounty taste spirit of Fiji keba kango ngunengo ntikomena moniti meatha butikomengoka sena mado sauti meatha tumengoka ronda hoi kora ninduna memo kanisaba keba kango lenga mo likes takamena live video ngo no mo likes walenga no mo share mo ranioka ena buku ni loma e bakro taka weekenda o bounty taste spirit of Fiji e tabon do bulubina ngone bulini nandabe hamesake funiani do bulubinaka bakata kida bimeli na lebo bulubinaka se bina vale bisara wati tafu bulubinaka ke vati lia yembai nrambula kitamai buso mbula sia bina vale bisara sem sikumai en bongi binaka ndaindaye roda ke ko ngandre bandira mememu na iloma mai be bounty taste spirit of Fiji dula no likes taste the spirit of Fiji. Ya bikim ni kila sara siya msikumai na mwenye ngalibu kuna MV Mbongi kuna video FM 92.2 FM kamida gai kachi tunga weekenda na Mbongi ni bengi rabi yenda ya adhabi tumene ewa koula sekora kerando tabodi karongo di weekenda endua na sienre vau mwata kena vaka madhala keia na vaka madhala ni artista serando ni budu rambita bata na italo ni sere na Mbongi bina ni kuwa iya bambul tura bikim ni kila sara mbula bina kabi sera na saki may nasibi ko sa school compound na bambam bula binata nga baitave may namena itay levu tinay jiva rasti albert bula binaka binabal sa sem sikumay kay wati tabua sera may ganda mga kina na gumatubal na roko tu ni Vono family may tunia tay vungale ngango ka may midroad may nambuan ni tarayo bantong bula binaka sem sikumay ko ka ito ni itay levu e bis mbong itini waipu karawa waipu karawa ngoka o bill sti o mina o pexo mani o bix ke turanga mandi o chona tungeti dombulo bina ke nambang bina ko bakata lagi na be mes notu bulo me makoy bakata lagi na bitamay buso na serang ko me botay nga be nokso tubuki kay sarabina en mbong bina kanikuwa manasa dimbeli dan bula binaka malekan na sem chumungo ka Christchurch mai New Zealand wakati lagi na biblia mbale na yadha bula sia mai Tongala Australia serang ngor mai bunuai menganu mikini romai bunuai misangani wakati lagi na beberni ko Grace bula nako ki Kameli Vukula bula inoke Jo Vilimoni dan bula binaka eminon ni Melos bula binaka Kolandianga serang ke bote bertoga sarang oni buli ni Dobota Secondary School na buku ni Babarotiko sot lebu ni Coca-Cola Games ya bekim na bakan ni nonda servo en bongi binaka ni kuwa kone tala ni sere na yana ni sere sota tale mai burto na ilawa na Tonight Fiji bekim ni na bakan ni na mata serengo ka rawa matangkali mata sere mata seranga ke na viti once ya round duin era totoo batang e baka nga merau e baka me tataw batun raw didi e era duin na kampani enditen na bitiwan se duiten na Tonight Fiji kwango kana Tonight Fiji iya na talo ni sergo kabi kemna bekan na Tonight Fiji raw bola sere tukina e ruo na dorbo ndo langa sere rong levu ena non da viti kabungo sere raw sere e maruta kita tunga bakale binangon ngoka e chico ena bata ni YouTube tabo tunga ena nom ni sel kemrego kana BTFM ora una ruangoka karra una sertiko en matta ilala ngoka na Tonight Fiji ngoka o jeita uleka kantola nga sertiko na PT once kay
sti verreacula nelilu ni macere na young blood ya na robola sertiko virto na tunet Fiji harto robe buksto balebo na kena boleh na ser ya dona ser ngokap rawa puna kartulanga tartuna lalo ni tunet Fiji na talon ser sota tale na ser ngoka enga ilangata e vaka sarama i Vanuatu na kena beat se na kena i vakatangi e vaka me Vanuatu enga ilangata o Pepe Malani o Hena Marawa na ngone le tele ngarong le betul na sere kamar tek sarbale bo cita tier da kau ko elangata na sere kay MGM NM baki sauti wat kay Samuel Tuinandi yar to na bekani kartulangata ni talon sere ngok sota atale okay na sota tale bikim na bekani ngokan na talon sere mempolenta na urna ngone ni biti kara tu mai tai tu me bunotani ena buku ni karabitabi karanta ngone le stele mai ena nonda avanua o toro mantango o iko susu tiko susu biti o tumbuda ke biti ochi o mani o kila pina sa tunga na mbula ibiti o ngai toso no mdo bubale se o toso iko kadi kana bika ba bulimbeka se bangito e babu no motoso mongole tale ena ndo tale na sani burabura molaki mbula mekina se melaki karabita bikina baka adaka osa experience ta karao sa tunga iko na yalo ni mbula ni tu nanta no eviti ochi mani ngole i bala ngar lektari ko to ba mala se babula ano mo baka na tu mai no mo to vale se no mo to korro baka no mi tu morto no mo vale ochi bina kasarang bita patana baki ngai do ya no uno o ngande mekina nanta banua ko be kemni kel sarang ni biti ni tu mai pese biti ninguém do ngole mai enanda banua ninguém do mai ngole mai enanda banua sa mai tiko ka tiko nga ngauna e alata ki moni na leus telekina ena buku ni gravitabi na ngauna moni do leus telekina ya ngai do bakame mositi kemuni na buku ni lasa ni tobu ni lasa kini tobu ni pika uitaki ese tubi na katunga enanda banua maningo ka ovidi ya bikin no beka ningai na numero tungo kana tunet Fiji membula serengoka metama take ole ngakina urna ngone ni viti kar sapin kar tu beno antani eran do ngole menanta benua kar ngai do ngono do lesukina eran ngai do na mosi ni alonra ngai do sebone naki mboleta nangara bitai bagada kai tiko mitai meran imbula talankina na bobale ya bikin no beka ni siam chiko mena bagu na ni talo ni serre ni sota tale me urtuna tonight Fiji. Eu sabia que bikin ni keda sarra siama chiku mai na video FM Facebook live na bongi bina ni kuwa enan tang ma komentar na sarravan live saranga ronga live telenga na italo ni sharing ka sota tali mai bertuna tonight Fiji ronga bikin na sarra chiku mai bikin ni keda sarra chiku mai goka ronga do minum likes ngera rato ko likes nga setang live video ngori meron sarra no mintoka ni senga tali ni ko ngaya moranio ka na buku ni VCCV seni loloma seni dobi e pakro tu weekend o bounty taste spirit of Fiji e ronga daru sarapa live bandana sharing goka niotia bitu minum likes ta kamana daru live e nam bongi bina ka dai
positiva, meu una le suba, meu tale vico, tale vacandua. Itakuwa tentang share meberton via kaningoka o Pepe Malani hen marawa cita dakau ke Samuel Tuinandi da umbulu binaka kapkatalakin en bukun ni kamba roro binaka kina share embuli bakamatau mai veje tauleka ke Steve Recula en bogi binaka en de machara tonight Fiji rodan na beat ni share ngoka na beat wala ngana bakatangi ni share ngoka zaksar mai Vanuatu na beat ni serengo zakasar mai Vanuatu rongoda ke bokao sar chikumo semberin likes ta karau darle video sia ta karau mbalta monangai sau monataro na taro en taro tiko yani nio charong darle video na bogi binani ko rongoda na beat ni serengo kana sota tale zakasar mai i Vanuatu yabi kimi no beka ni sia mchikumai na bogi binani ko Andro servo ke ya bounty test the spirit of Fiji and bogi vina kendai ni takin tamor tas travale brunda servo ngai nama kamna taro ni charanda le video ngoka vina vale usar bounty test the spirit of Fiji and abu kuno mne beto koni to kada mingra bisam turang tani sema mai na video FM 92.2 FM kami ngai kachi bulo vina ka klak unge men buno lebu nisila Australia ke Francis Liku do bulo vina ka we chiba Joe Brown ni mila ena bogi vina ka ni kuwa tomode